Family Board. Mba pou moun la se kamera non? Mwen non. Bonsoir, tonton. Fabi ak de la? Ma famille, t'as tout belé? Merci chéri Doudou. So bel la Doudou. Ala vem non. Mal. Ou malade? So gen? Moun di sa m gen, parce que li grave. Ou moun di so gen parce que le grave? Ki so gen ko sa? Oh damn, e pa la. Bon minute. Ma on commande ki jan, sauf que moi, pis si m nan pa connecté. What the fuck? Kasi ba e sa la? Oh, gel e sak dekonekte ya. Zobolo. Ok, bon la. Moun ekrim la, mwen moun ave ekrim la, mwen de mreme. Mwen si nou e pa kon sa pou n'fel. Fabi chéri, msou koun ya moun amou. Mwen la. Ou yu zou malade ou so di ou baka di. Mwen fè promotion. Non, mwen senti mot. Koman se sou mont la? Eu pou sa ka fòs mwen senti mot. Tout ba yav, ok? Mte kou pwede ou te okipan pou a fè promosyon. Nan mouman la, moun ekrim la, ap tre difisil. Pou moun nan de fè paspor. Koman? De a fè paspor. De a fè sote poste sou page. De a fè paspor. Mbe se konsil bon. Oh, bon ma fè promosyon bon ba ou di ou bezou konsil bon? Ou seye? Bon, mwen ma fè promosyon pou li, mba l'aksepte. Moun sa se preme moun ki fè paspor pou mwen, pato sel. E mtou di sa la mezon, pe epot moun la, nepot perou ya, depi paspor expiri. Be woko ge paspor mem nabje ou. Oh, bon mge preuve. De bote samde vle koni. Also, mkwed, bon mwen ski ki... pato sel chéri Doudou bokoy. Bamba yi numéro ala pou nou kapren. Non. A fè promosyon pou baye pou l'pa bon me zami. Koden kon te de baye sa. Numéro téléphone nan se numéro téléphone pato sel c'est plus 509 47 57 93 98. Plus 509 47 57 93 98. Ok? Nou met ekri misye di tout ou kvoye nou epi pou nou ka joun ti rabe a. Mem ke m konen rabe m tabay la fini, but nou met ekri misye map di pou l'jiri nou pou moun yo pou mwen. Yeah. So, ki sak pase mem? Ki maladou fe la?
Li pa grav nan, yon san ki ka vide sou mwen pa jam kampe, li fe tet ma vire mba ka kampe. Ou gon sa ka vide sou pat, like ou blese ou bita kou nan sans rego? E pa reg mwen, pweske si et reg mwen. Kote sans ap sorti, nan ki pati nan kon sans ap bay? Takwe reg mwen vini, men pa reg mwen vim ki dwa age pipi, mal pipi, e pa pipi mpipi vwe sa. Yo ti a bal, yo mi si a bal 9 jou, ba jam kampe. Jou sa fè 9 jou? Pa kon fòm, e pa mwen ge fòm ka pri? O non, e pa na pri medam, ou le pou n di me sal gen ou bi, ba ou ide pi ri na pri? Non ba jeten si mon gaj, ba yon bab jam fè nan fè. Me e bat mouve point tou, padan moun ya pri ya la. Non, e pa bagay sa ya. Li jis reto koum jis sasim ge pipi, male pipi, e pote ba pipi fwe. E san, Nge dwa sasim ge pipi, e pa pipi, e ma fite. Li fè tet ma vire, li fè mpa la kampe, li bon sou la, tout sa. damn. Tale ay kampe mpa komble. A me fwa l'hôpital, Fabi. Oh, se do meg. Kat. L'immigration. Immigration? Met immigration à toute l'hôpital. Yeah. Et nous pouvons Koun ala ou malade, koun ala ou malade, ou pa ka l'hôpital pas ou pe pou immigration pa bon. Damn, man. What a cause, man? Yo mette immigration. Was ya. A di nan moun lo pa ka l'hôpital. Damn. Non. En da kay mette mba sotsi. L'autre jour, te kon dame ki te bay numéro téléphone ni pou moun ki bezwen fè bay sa oui. Cheke Lisel, ou kon Lisel, patnen ki ko sa, papam. Ou konel? Gen moun ki te konel, gen moun ki pat konel. Oui. Ou ka ekril, ou kol ka bo kek tire med ou bien kek bay pou achete. Good job. Exactly. E tam fen bien pe. Koto te ekrim nan? So, mde ke su Instagram de ke su numéro la. Mde ke la ekipan pe lo bat pe mesay. Dommaj. Ma ve se verifi sa. Basi nan mouman la, se yon de se tekst, men la, pte difisil pou mwen pon. Yos ba yon pil. Pou m fè live sa la, pou m chita pou fè live sa la, m kita pil bagay. So di? Bon repon mwen de sa. Non, sa ka arrive te kou nan mouman m sou Instagram ne pi mesaj sa moutan le, pi m tou repon ni, sou ki te m geta ale. Sa fè m di yon moun lò ekrim, pendant filman m koman mi ya, an ba mesaj nan, tou make so ap dim nan, biko so ap ten men pou m repon an kol ap difisil. Kompren? But ese ki ton mesaj mwen sou telefon mwen, ok? Sou preme numéro, parce m fèk sot l'email la, li gen yon mwa la li ba use, m fèk sot l'email la, peut-être la monte direct sou li. Mwen de preme numéro m nan. Sak sou goup la? Yeah. Yeah, numéro wapwel sou goup la. Ok, on descend ma petite loup. Yami, ok, ki ton mesaj mwen che, nan pa li apre te li? Good job. Vie ti Fabi nou malade, mesi. Mwen m tou, mwen ki mba ou, but m kontra pa la vò, chéri. Mwen la, mwen bay kamera. Te kou vin blush plap, jem blush ap. Ban mwen sou blush ve. Men. Pal pa se poud nou? Se yo Nyon mwen pase poud. Mba ou blush nou mwen. Mba ou blush nou? Mwen e plan blush net ni piem. Leve bi ou mwen. Toto va suiv. Leve ban mwen wap yo, leve bi ou nou. Ngibo. Dale. Leve bi ou bon mwen nou. Non, la e pa piye sa nfli. Mwen paske va ges. Ki fye tot? Sa yon nan ma ou. Sa yon nan ma ou li, che. Sa yon nan ma ou li. Sa yon nan ma ou li, chéri.
E pa normal. Ay normal ou. Sen li mga. Sa normal ou li. Ame ok chéri. Ame kon ou baka lo. Like kat mese. So j'epok mte sendo meg mese stres mte kan problem sendo meg men. Stres mte kan problem sendo meg men. Kounya la. Pou moun malade pa même kal l'hôpital même men. E gan pile moun konen sendo meg moun pam konen ki enceinte nan moment men. Ki jan moun sa fait même. Sauf si, ok, kon sa pou faire, si comme si on moun di ou un médicament, fèm konen, moi m'a acheté le, m'a adresse ou, moi m'a acheté le pour m'a mis adresse ou et puis y a pas de médicament pour. Vous comprenez? Lola! Yeah. Ah mais ok chérie, n'a pas, même descendre, n'a pas l'autre monde. Quand tu es tout de chouchou. D'accord, Ok, ouais.